Svi znamo da mitska bića postoje u raznim pričama, knjigama i filmovima. Ima nekih ljudi koji vjeruju da takva bića stvarno postoje. Tabi TV vam donosi 5 mitskih bića uhvaćenih na kameri. Molim vas da stisnete like i pretplatite se na kanal kako bi vidjeli još ovakvih videa. Na internetu možete naći svakakve slike i snimke navodnih jednoroga. Iako je za mnoge očito da nisu stvarne, ovaj video prikazuje biće koje bi moglo biti stvaran jednorog. Da li je to pravi jednorog ili samo obični bijeli konj? Sljedeći video je snimljen u Portugalu i prikazuje čudno dlakavo biće koje liči na čovjeka ili majmuna, koje hoda kroz pustinju. Biće je visoko skoro 2 metra i hoda s pogrbljenim leđima, ima izuzetno dugačke ruke i savršeno se stapa sa svojim okruženjem. Biće se prikazuje u videu na par sekundi prije nego što se sakrije u grm. Iako većina smatra da je video glupost, stručnjacima je teško objasniti što je to zapravo bilo. Neki smatraju da je to snimka legendarnog Bigfoota. Drugi smatraju da je to Chupacabra, legendarna ubojica stoke viđena prije u Južnoj Americi. Ljudi u Brazilu i drugim sjevernoameričkim zemljama vjeruju da se osoba može pretvoriti u vukodlaka, dlakavo biće koje sliči na vuka i čovjeka, ako je 7. muško dijete od istih roditelja. Vjeruje se da se takve promjene mogu dogoditi kada dijete navrši 13 godina. Nadzorne kamere u São José dos Campusu u São Paulo u Brazilu uhvatile su čudno biće za koje mnogi ljudi smatraju da je stvaran vukodlak. Većina je odbacila prvi video kao glupost, ali od tada je prijavljeno više sličnih slučajeva, čak i navodnih napada vukodlaka, što je rezultiralo tome da su lokalne vlasti predložile da se ne izlazi van poslije 9 sati, par dana sve dok se situacija nije smirila. Zmajevi se smatraju bićima legenda i priča za djecu. Da li oni stvarno postoje? Ova misteriozna i čudna snimka je snimljena u Kini, zemlji crvenog zmaja. Pokazuje čudno biće s krilima koje leti u planinama. Stručnjaci za paranormalno tvrde da je ovo uistinu snimka zmaja, dok drugi tvrde da snimka dokazuje postojanje pterodaktila, stoljetnih dinosaura koji navodno još postoje na zemlji. Iako skeptici još sumnjaju u stvarnost ove snimke, sama mogućnost da zmajevi možda postoje je fascinantna. Postoje legende o merfolcima ili ljudima iz mora. Takva bića navodno imaju humanoidnu glavu, ruke i gornji dio tijela sa repom od ribe. Postoje priče onih koji su plovili oceanom, priče o čudnim bićima, ljudima, ribama ili sirenama. O bićima koja su navodno viđena od raznih brodskih posada kroz povijest. Da li ta bića stvarno postoje ili su samo još jedan plod ljudske mašte? Sljedeća snimka je snimljena kod Grenlanda, u dubini Atlantskog oceana gdje je tim biologa istraživao morski život podmornicom. Kamera podmornice snimila je čudno biće koje se zabilo u podmornicu. O tome da li je snimka stvarna ili namještena i o kakvom biću se radi, prosudite sami.